Best collection Mizo channel clear tu te chỉ bảy vek ole tunlai Afghanistan bauruak le US buena chu kan hretlang vek ome mani loka American sipai som pathum thina te po kha kan hriat vek to ka ring keini mizo te zinga America lam tran hi kan tam viawa ama ero chu namdang ang thavin keini mizo te hi Americans ho bumin kan omna sa hle ani America le an foreign policy hi chiang taka en chuan an sipai som pathum thita te po kha an cho emo an du an muti ila adiglo na lawang an foreign policy chu han thlir te ang Afghanistan mizo nol pui chuan Afghanistan a helpol hovin America nan beile ti angin kan hria a ma se hei po hi American media le news how dot thu phu chop bokani thu dik tak hretur chuan kumsang khazakwa somsari pariata Afghan lal Zahir sa atanga sarkar na chu chuak tu Afghan lal fapale Afghan army haulaka communist party in mipui huai hotin sarkar na an chulet hun laya khan kirle angaya ni suito angin Afghan army sarkar na ne ani nuwa communist ho chuan communist sarkar na andin ta a ramhason chaktaka anin siam mana communist sarkar khan meichia za omna ahum hima ramhason na daltu muslim kulmuk ho zel bangzu tirin an omkhom na mos majid tamtak akhar sakboka industry le infrastructure lama po Afghanistan khan ma an son na sa mani mase US chuan Afghanistan mi puin an hlok pui ti ngai tu ho lovin communist an ni awang ringot chuan beidan tur kong hlir azong ta a communist sarkar chunga chuan boina omlai hun remchang chula in communist sarkar du lo mujahidin inti muslim kulmuk le terrorist omkhom te hna chuan training ral thom le paisa athon lut ta churchura heng ral thom le paisa thon nan hian US hian thian anga angai Afghanistan nen border in trom Pakistan chu amanga communist an ni ve tho wangin Russia ram chuan heng muslim terror group beiturin asipai te atir lut ve ta a rambo thria po mujahidin ho lamtangin Russian sipai nen an ni kha rambo anin do kumsom chuang Russia in mujahidin a be nuwa an ramlama boina oma wangin Russian sipai ho chuan tuna US ho ang hian an hota a ama ero chu Afghan communist sarkar kha tunang hian an tlom ve mai lo kumli lai chu American hawin yang thar takaral thom le paisa an supply chuan an be ve a ma seram dang support nei ve lo tan chuan US support nei chu ne ngaina om talo mujahidin ho chu an ro rel nuwa chuan thu neina in chu in an ma ni le an ma ni anin do ta thuai mai chumi boina kara chuan Taliban ti pol pakhatin thu neina an changta a US in communist sarkar do tura a supply le training apek zinga mujahidin ho tu le thulo nei zet thin ma se Taliban a tel velo pakhat chuan ama in poladin ta a chu pol chu al qaeda kan ti hi ani ta a aming chu Osama bin Laden ani Osama bin Laden hi communist ho adolai khan US lama chuan freedom fighter le peaceful warrior ti ten an lo ko to thina ni ama hi Saudi Arabia rama chung ko ho sabertia an soye changaron chor chuak ani a Saudi Arabia royal family nen po inzom na lo nei ani September ni som pakhat sang ni pakhat khan aeroplane pahni mangin World Trade Center ati cheta ani kha World Trade Center ti chiada ni nuwa khan an lo support thin Osama le Al Qaeda chu America chuan bayatum ta a Al Qaeda hi Afghanistan ram chunga in beng bel han ni a mase an ram ro rel tu Taliban nen chuan thumun an ni chuang ho lo thung country thiam dan tur chuan Mizoram chunga Arakan army ron lut angkha an ni a Taliban sarkar na Afghanistan ram chunga anom ve ani mai US chuan Osama le Al Qaeda chu Afghanistan ram chung omani e ati thuaya Taliban hne na chuan Osama le Al Qaeda ho chu Court of Justice a king turin evidence te po US laka khan ngen na asiam boka amai ro chu US khan Afghanistan chu an han run ta a kumsom chung chu Osama le Apol te chu Afghanistan chunga an zonga
Mase Afghanistan ram chunga ni lawin America in thian anga angai Pakistan rama lo biru reng chu lo ni in omzia nei lawin Afghanistan a kumsom ni chung huna khoral ringot mai ni sang ni pathum Iraq in do Iraq mi puite tana America in democracy le zalen na peturin dictator nun rong Saddam Hussein an beina angin American media chuan he in do na hi achua mase thudik chu ani haulo mai he in do na ron chuana chu World Trade Center bai ani nu kha ani a America khan he ataka hian lok na mu alo bai se reng ani a bai tu chu Osama bin Laden le Al Qaeda an ni ti reng chungin Saddam Hussein le Iraq an mo pu lui ta tra la ni US sarkar chuan an media le news control na mangtang ka in American mi pui bum tumin Al Qaeda support tu le tranpui tu angin Iraq ram chu a chua ta chiama ama ro chu American mi pui te zinga la oi lo le indo na du lo pol an lo om fo wangin America ram ti der thong thei nuclear ral thuam nei angin Iraq chu an chua le ta ani kha US le Iraq anin do fela Iraq anin surrender nu khan United Nations chuan investigation le chui zui na ril tak na in Iraqin Al Qaeda a support na evidence pakhat ma mu ani lova nuclear ral thuam po pakhat ma mu ani lo bok a chan ber chu Iraq ram chunga hian petrol le diesel siam theina oil atam wanga ni US hian a it mai baka Saddam Hussein Khan an ram chunga oil om te chu ram danga US currency mangin a hral du lo wanga ni bok US currency emo US dollar hi a hlut na chan pakhat chu khovel pum huap sum don na lama man ani wanga ni a independent ram dangin an man ve du lo wang ringota ho an ni chuta human rights bo chetu le minun rong bai anga in soi si in Iraq civil mi te an that hem maya civilian le sipai hliam tuar highway pakhata indona tangin hun him lampana an kallain reng chungin American ho chuan an bom chimit vekani he highway hi highway of death tia ko ni nge do he le du ram an ni ti ila adiklo na om love US le Syria ISIS ho hi Muslim helpol nun rong le ra phlak lu tu khawan ni ti kan hrevekang ama ero chu America siam an ni ti hi kan hria tarin omlo sang ni som pakhata khan Syria ram dictator Al Assad laka mipui an helna sa hle ani kha Syria hi Iraq ang bokin oil lama hausa an ni awangin US chuan du takin hlong na te le lo tum le a Syria rama Al Assad laka hel ho chu ral thuam le poisa thanem tak a supply ta chura mase American hawin an hriat lo chu heng helpol zinga hian Muslim terrorist group an lo injep na sa hle ani hun rei lo te hnuwa heng helpol kara Muslim terror group ho hian thunai na an nei thuaya ISIS ti in anin din ta ani ISIS hian khovel pum huapin nun rong takin mi hring poi soi lo nun na an la hnem to ema Asiam tu American ho sipai som pathum an tha po kha an ma ni thiam lo boka heng lo po hi Vietnam Libya le South America ram hrang chan chin soi tur tam takala oma ma se thu zia khia sei lu tuk lo nan ta hian ti top mai te ang US foreign policy hian an ram hi ala hlap let na hle don ani an ram ti buai to te a hian America huat na thang lian tiela nakina chuan America hi ti chiat an tum thuai don ani ke chuan America tan America hian ramdanga in rolowang hian nunaw le poi soilo nunna engzat nge a chan tir to ti le America thil ti sualte hi Christian kan ni awang emo sap an ni awang ringotin engchen nge kan ngai san don ti hi ngai tua chian angai ta hle heti la hian Afghanistan atangin US chuan sipai thiar chuak ta veka an sipai som pathum thita le US ral thuam dollar tluk le ding on somriat chuang man riral ta chungchanga Biden chuan demakai hle a soisel tu anga hle ani Trump meu poron tong chuak to a US ral thuam $1 trillion man ral thuam an chan mai tur chu kan lalet lawani po in kan bom chhevek turani ti chu Trump angai dana ni burmai a hun lai chu ni se hetiang hian a chet nge yarin om Biden chuan US ral thuam dollar tluk le ding on tam tak man riral ta le an sipai som pathum thi chungchanga phubalak na lam a soirile tami lawa Afghanistan atanga an in thiar chuak fel hi US tan chuan nara hlit phoi ang hoi ani thule du thlan na dik berani indona kan kir le ngai to lawang ti in Biden chuan a soi mi mai
Taliban le US hian ruwa manna inram siam na ruk engemaw an nei hial zawk em ni ti hi zona om le mek ani a Taliban te hi US hian man tangkai adu ta zawk em ni ti chu puan hnuai thil ni ma se Russia epnan US hian Taliban te hi man tangkai atum ta zawk nge chan na om lo zo na hlir ani mai heti lai hian Taliban chuan US anin thiar chua felvele Kabul airport chu an lua nga la US ral thuam hetiang zozai an han ro chun mai hi an mumang emo an ti hial ome sipai chak tak an nei don ta a China chuan sarkar pa ngai anga Taliban ho hi apom der to a RBI project a kalpuina a China hian fu khlenga Afghanistan hi man tangkai adu a enge thleng zel don chanchin kan ngai chang zel don nia